nibyo ikaze ku mirongo y'imbere y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butaka bwa Kisekedi, aho turyamiriye amajanja bigenanye n'inkuru z'akasamutwe zikomeza kwiyongera. Ndashaka kubinjiza neza ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gace ka Lubero kamaze kuberamo ikibazo gikomeye k'ingabo za leta ya Uganda People Defense Force zanze gusoka muri santere ya Lubero nyuma yuko General Bruno, umwe mu bari bakomeye muri FARDC, nawe ahunze iyi santere kubera ko bamaze kubona ko bari kurushaho kusatirwa kandi bakinjirirwa n'amayeri y'intare za Sarambwe, ku buryo bamwe bari gutakaza ubuzima bwabo. Uraza kumva ibiri kubera muri Lubero, ariko kandi muri Uvira mu gace ka Sange tugiye kwinjirayo dutera amatako ku gace kaguyemo abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Burundi nyuma yo kugwa mu mitego y'abakomando ba Special Force mu ntare za Sarambwe, ibisa no gushegesha umwanzi. Ni nako kandi ku rundi ruhande dufite page ikomeye cyane Igoma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, bigenanye nuko MONUSCO yongeye gukora ubugambanyi bukomeye bigatuma hari abasirikare ba leta ya Kongo FARDC basokana intwaro mu masaha y'ijoro bakongera gukora ibyago bikomeye ku buryo urusaku rw'ibiturika rwumvikanye mu gihe cy'amasaha agera kuri 4, nkuko abakora inkuru zicukumbuye muri Goma bamaze gushyira hanze ayo makuru. Birasa naho ari inkuru z'akasamutwe zikomeye dufite. Reka mbabwire ko turaza kwinjira kandi mu nkuru z'ubutasi bwo mu rwego rwo hejuru bigenanye n'amakuru y'ibiri kuvugwa ko indege za Afurika y'Epfo Irushini 276 zikomeje kuzana umubare munini w'abasirikare n'intwaro ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Melchior Ndadaye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Bikavugwa ko mu kigo cya gisirikare k'Agakumba muri iki gihugu cy'u Burundi hari gucurirwamo umugambi udasanzwe, ibisa n'ibiteye ubwoba. Gusa reka mbaye ikaze kuri izi page zose zikomeye n'izindi tutababwiye mu buryo bw'incamake, ku buryo muraza kuba muri kumwe natwe. Iyi ni Iwacu Today, ku rubuga rw'ingenzi kandi rw'amakuru yimbitse ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Reka mbanze mbere na mbere mbingize ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko tugiye guhera muri Lubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atugeraho agira ati urugamba rurasa n'urwamaze gusa n'uruhagarara muri Lubero, aho bwakaba hakurikiyeho igisa n'amayeri adasanzwe ya gisirikare bigenanye nuko igisirikare cya Uganda kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Uganda People Defense Force UPDF, cyari cyo kiri kugenzura santere ya Lubero ku masezerano asanzweho hagati ya Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko nyuma yo gufata agace ka santere ya Kipesi kari mu birometero biri hagati ya 15 na 20, bagafata igice cya Kitobo, bagafata Buriba, Gabiro, Mayitana, hari hasigaye kwinjira muri santere ya Lubero. Ariko bikavuga ko igisirikare cya Uganda cyanze kuyisohokamo, ndetse ko kugeza n'ubu uburyo bw'ibiganiro hagati ya etamajoro cyangwa se igisirikare gihagarariye abandi cya Uganda hano muri Lubero kiri kuganira n'uruhande rw'intare za Sarambwe. Gusa ibikomeye cyane nuko intare za Sarambwe zanze guhagarara, kubera ko uvuye hano Kipese hagenzurwa n'intare za Sarambwe ujya ku kiyaga cya Edward, birasa naho hari hateye ubwoba kubera ko hari hamaze kugezwayo ubwato bw'intambara bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko abamarine ba FARDC bari bahawe amakuru yo kurasa kuri izi ntare za Sarambwe muri santere ya Kipese, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Ariko bivugwa ko intare za Sarambwe zamaze kugenzura agace ka Chavinyonge ndetse na Uhevi, ndetse bikavugwa ko bari kuzamuka baterera hafi y'ishyamba rya Katelo, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho aturuka ku mboni zacu ziri mu gace ka Masereke na Luvevo akomeza kutugeraho atubwira uteye icyumvirizo kugenzura kwa kw'izinare za Sarambwe ku gice cy'ikiyaga cya Edward. Hari icyo bisobanuye. Umwe mu basesenguza ati byashobokaga cyane ko mu kiyaga cya Edward iyo hataza kugenzurwa abamarine ba FARDC bari gukoresha ubwato bushobora kuzana abasirikare bakaba babanyura munsi ya Kipese bakazamukira mu gace ka Legalika, Kalimba cyangwa se muri Bungulu bakajya kubaturuka mu bitugu bakaba babarasa. Ariko kuza gusubiza inyuma umwanzi akava ku ruhande rwegereye ahangaha mu kiyaga cya Edward, n'ubutumwa bukomeye ko MAA23 ishaka kugenzura aka gace mu buryo butekanye cyane.
aya ni amakuru aremereye cyane ava muri Kivu y'Amajyaruguru i Lubero, gusa bikavugwa ko i Butembo hashobora kuzoroha mu gihe igisirikare cya Uganda cyaba cyemeye gusoka muri centre ya Lubero. Bikavugwa ko hari kuzamo inzira za diplomasi, ariko bikaba byari gushoboka ku munsi w'ejo mugaba mukuru ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba akaba ari we wategerejwe kugira ngo ave Nairobi mu nama y'abagaba bakuru b'ingabo yari iteraniyeyo kugira ngo aze afate umwanzuro wa nyuma uko bashobora kubererekera izi ntare za Sarambwe ubundi zikerekeza ku gufata iyi Lubero centre berekeza n'igice cya Butembo nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Ariko kandi indi nkuru y'akasamutwe kandi inkuru ikomeye cyane, reka itwingize ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gice cya Sange. Ahangaha ni muri Uvira, ni muri agace ka Uvira ariko kari neza mu birometero bike uvuye ikamanyora. Amakuru atugerayo aturutse muri ako gace arasa naho ari amakuru aremereye cyane twahawe n'imboni zacu zagize ziti igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutakaza umubare munini w'abasirikare nyuma yo kwicirwa mu gace ka Kiliba, aho zari zamaze kunyura mu mitego yatezwe n'intare za Sarambwe muri Sange. Kuva Isange werekeza Kiliba harimo ibirometero byinshi, ariko hagati aho ngaho igisirikare cy'u Burundi nacyo cyari cyamaze gutekereza ko ubwo baciye ku ntare za Sarambwe bagiye gutega imitego nibura ku kiraro cy'umugezi wa Kiliba, ariko birasa nkaho byabaye bibi cyane. Waduhaye amakuru yagize ati muri Kiliba hiciwe abasirikare b'u Burundi benshi nyuma yuko bashatse gutegera intare za Sarambwe ku kiraro cy'umugezi wa Kiliba hagati ya Sange na Kiliba. Aha niho bashatse gukorera utwo dutendo, ariko bibabera bibi cyane kuko intare za Sarambwe zari zamaze kumenya umupango wabo, maze ahubwo intare za Sarambwe zisa n'izisoka muri aka gace ka Sange, ahubwo bafata umuhanda werekeza Runingo kugira ngo ariho bagiye gutegera abasirikare b'u Burundi. Bakimara kwagera abasirikare b'u Burundi bisanze muri uwo mutego. Bivugwa ko udushoka utunyundo ari two twakoreshejwe mu rwego rwo kugira ngo hadatera ibibazo bikomeye, kuko abasirikare b'u Burundi bari muri ako gace ari benshi cyane, kandi intare za Sarambwe zari zatatse muri icyo gitero zari nke, birinda ko urusaku rw'amasasu rushobora guhamagarira abandi basirikare benshi b'u Burundi, ibintu bikaba bibi cyane muri uwo mutego wari wamaze gukorwa. Amakuru agira ati ibyo bikimara gukorwa n'intare za Sarambwe, abasirikare b'u Burundi bavuye muri bice bya Sange banyura Kigundwe berekeza Ndunda ngo bambukire mu kibaya cya Ruzizi, ariko ahaho bahuye na bamudahusha b'intare za Sarambwe kubera ko mu gihe bashakaga kugira ngo bamanuke berekeza neza aho bashobora kwambukira ngo barebe ko bagerageza kwambuka umugezi binjire ku butaka bw'u Burundi, ntabwo byashobokaga cyane. Babanje gusa n'abafata akanya gato ko kuruhukira hafi ya centre de santé ya Ndunda hano muri Uvira, ariko aha niho byababereye bibi cyane kubera ko bahakubitiwe inshuro kugeza ubwo bongeye gusubira inyuma muri Kigundwe basanga aho bari basize abandi basirikare muri Sange. Amakuru avuga ko abasirikare barenga 100 bahicuye za kajuritizo zitabarika bigendanye n'ibikorwa byahakorewe nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Bikavugwa ko impamvu za kajuritizo Burundi ziyongereye ari uko hari igihe byabaye ngombwa ko bahita bavugana ku byombo ko bamaze kwinjirirwa n'umwanzi bagashaka gukoresha amasasu aremereye cyane nk'uko waduhaye amakuru abitubwira. Birasa naho ibintu bikomeje gukomera cyane nk'uko waduhaye amakuru asesengura ibiri kubera muri aka gace ka Sange muri Uvira. Amwe mu makuru ingenzi kandi akagira ati abasirikare b'u Burundi bamaze kubona ko bigoye, ntabwo bashobora kwambuka ikibaya cy'uruzi rwa Ruzizi kugera muri centre ya Kavimvira, birasa naho bigoye. Niyo mpamvu bari gushaka gukomeza nabo kwiyegeranyiriza hano muri bice bya Kiliba na Sange ngo bahakorere uburyo bushobora kuzabaha umusada uturutse u Burundi, ku buryo bashobora kutemerera ko ikibaya cy'uruzi rwa Ruzizi gishobora kuba cyaba ikibaya cyaberamo imirwano, kubera ko hari uwaduhaye amakuru watubwiye ko hari ibice byo kuri iki kibaya biri ku ruhande rw'u Burundi bikongera bikinjira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byamaze gufatwaho imirambo y'abaguye muri
uyu mugezi mu gihe bashakaga kuhambuka, bikavugwa ko n'ingona ziri kubarya cyane nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Ibisa n'inkuru ziteye ubwoba zikomeza gusohoka muri aka kanya. Ariko kandi ku rundi ruhande hari amakuru akomakomeye amaze gusohoka ubu atugezeho agira ati bamwe mu bajenerali bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi basabye ushinzwe iperereza muri iki gihugu cy'u Burundi gukora ibishoboka byose kumenya abasirikare bamaze kugoterwa muri Sange kugira ngo habe hakoreshwa imbunda ziremereye cyane ku kurasa mu bice by'aka gace birimo intare za Sarambwe kugira ngo barokore abasirikare babo. Bikavugwa ko ibi ari byavuye mu nama yarayibaye mu ijoro. Ariko kandi tukiri hano mu gihugu cy'u Burundi ariho twambukiye nk'uko mubyumvise ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura Melchior Ndadaye, byavuzwe ko kuva mu ijoro kugeza n'aya masaha indege z'intambara zikorera imitwaro iremereye cyane za Irishini 276 zikunzwe gukoreshwa n'Uburusiya cyane zirimo zirazana intwaro n'umusada abasirikare. Bikavuga ko bari guhita bose berekezwa mu kigo cya gisirikare cya Kagakumba hani Bujumbura. Amakuru ingenzi atugeraho aravuga ko haba hari ibitendo byaba biri gutegurirwa i Bujumbura. Amwe mu makuru yatangajwe n'imboni z'ibinyamakuru bikomeye cyane ziri Bujumbura agira ati leta ya Afurika y'Epfo irashaka gukoresha imbaraga mu kubohoza abasirikare bayo bari mu bigo bigoswe n'intare za Sarambwe muri Goma mu Bambiro. Amakuru ingenzi avuga ko ibihumbi by'abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo barataka inzara kandi ko barimo baratinya ko isa n'isa y'ikosa ryose rishobora gukorwa n'ingufu zivuye hanze y'iki kigo bashobora kwicwa n'intare za Sarambwe. Aya makuru akaba ariyo ari kugenderwaho mu gushaka uburyo bwa diplomasi isa n'yananiranye ko Afurika y'Epfo ngo yategeka ko intare za Sarambwe zakemera ko ikibuga cy'indege cyakora. Ariko intare za Sarambwe murabizi ko zavuze ko iki kibuga cyangiritse bikomeye ku buryo hari n'ibisasu bigiteze ko nta ndege yahagwa. Bikavugwa ko ahubwo ngo yaba ari ubugome bw'intare za Sarambwe zidashaka kubarekura, ari nayo mpamvu hashakwa uburyo bwo gukora operasiyo idasanzwe ku kuba bakinjirana ingufu zidasanzwe ku kujya kubohoza kubw'imbaraga aba basadeke bari mu bigo bya Mubambiro cyane cyane ab'Afurika y'Epfo. Hari amakuru y'ingenzi ava muri iki gihugu cy'u Burundi avuga ko kandi impamvu y'izi mbaraga zikomeza kwiyongera muri iki gihugu za Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare benshi ba FARDC bahungiye kuri ubutaka FDLR na Wazalendo babarirwa mu bihumbi 100. Amakuru avuga ko bashobora kuba bagiye gufata igihe kigera mu mezi 3 y'imyitozo idasanzwe bafatanyirije mwe n'ingabo za Afurika y'Epfo kugira ngo bazinjirire neza ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basubiza inyuma intare za Sarambwe kugira ngo bongere basubize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibice yambuwe ubu biri kugenzurwa n'intare za Sarambwe nk'uko amakuru ingenzi ava mu gihugu cy'u Burundi atugeraho akomeza kubivuga. Ariko kandi ku rundi ruhande reka dusoke i Burundi gusa bikavuga ko umugambi wa Afurika y'Epfo kukwataka Goma ushobora kuzaba umugambi mubi mu mateka kuko ushobora kuzatuma intare za Sarambwe nazo zikora udutendo kuri izi mfungwa ziri mu Bambiro za Afurika y'Epfo zabuze uko zisoka muri iki gice kubera ko igihugu cya Afurika y'Epfo kidashaka ko izi mfungwa zabo cyangwa se abasirikare babo batsinzwe urugamba banyuzwa ku butaka bw'u Rwanda, bagashaka ko bahagurukira ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma ibidashakwa n'intare za Sarambwe. Bikavugwa ko mu gihe hakorwa iyi operasiyo mu minsi ishize yapfubye bishobora guteza indi sanganya ikomeye cyane. Amakuru akagira ati Uburundi nibwo buri kwihemukira cyane, ati barimo barashukwa na Afurika y'Epfo ituye mu birometero ibihumbi n'ibihumbi, hakaba ariho hazanwa ibikorwa bya gisirikare bishobora guteza akaga karere kose, kandi Uburundi nibwo bwahababarira cyane birarushaho kubabaza buri wese kubera ko mu gihe Kinshasa iri mu birometero birenga 2600 Uburundi aribwo bwegereye intambara, nibwo bugomba kuba bugiye kubihomberamo cyane mu gihe intare za Sarambwe zagenzura umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwuzuye, kandi ko Uburundi buzicuza mu gihe buri gukorana n'abari mu ntera ndende
badafite icyo bahomba muri iyi ntambara buretse kuba batakaza abasirikare n'intwaro, ariko ibigenanye no kubabazwa kwa buri munsi kw'igihugu ntabwo ibyo bihugu bizigira bihura nuko kubabazwa, ariko Burundi buzababazwa cyane. Bikavugwa ko bamwe mu bajenerali bakuru mu gisirikare cy'u Burundi batangiye gutekereza kabiri ko igihugu cyabo gishobora kuba kigiye kwerekeza ahabi. Kuri urundi ruhande kandi hari amakuru yakomeje gucaracara y'ibiri kuvugirwa i Goma, ariko mbere gato yuko ninjira muri operasiyo ya Goma reka mbabwire ko akanama gashinzwe umutekano ku isi kateranye mu ijoro ryakeye katoye ku bwumvikane busesuye umwanzuro usaba inyeshyamba cyangwa se abarwanyi b'intare za Sarambwe guhagarika ako kanya ibitero byabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mwanzuro kandi ukaba ngo wasabye n'u Rwanda guhagarika gufasha uyu mutwe witwaje intwaro no gukura ingabo zabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi mu isati birashoboka ko abari muri aka kanama batari kubona uburibwe abakongomani bari kunyuramo mu bice bitarenjera mu biganza by'intare za Sarambwe. Aya ni amakuru turakomeza nanone gukurikiranira hafi kugira ngo tumenye akantu ku kandi bigenanye n'amakuru ahari, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Reka tunyure gato ku makuru ahise atugeraho nuko General Muhozi Kainerugaba umugaba mukuru ingabo za Uganda amaze kwandika ku rukuta rwe rwa X ati ndi generali uhora ushaka amahoro, abapfu bonyine nibo bifuza intambara irasenya imiryango n'igihe kizaza nta mpamvu yindi. Aya ni amagambo ya Generali Muhozi Kainerugaba umugaba mukuru ingabo za Uganda, cyo kimwe akaba umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ikaze mu mujyi wa Goma wa Kivu y'Amajyaruguru byongeye gusandara. MONUSCO yarekuye abasirikare ba FARDC n'aba Wazalendo, bikavuga ko harimo na FDLR bajya kwiba basohotse mu kibuga cy'indege cya Goma aho hari ikigo cya MONUSCO. Bivugwa ko basokanye imbunda kandi bakajya gusa ndetse no gutega abantu bakabambura ibyabo kandi bakoresheje n'urusaku rw'ibiturika, ndetse bivuga ko umbikanya amasasu mu gihe cy'amasaha arengane yose ngo ni ikintu giteje akaga, kuko ngo n'abagore b'abasirikare b'abakongomani bakomeje kubagemurira ibyo kurya muri bigo bya MONUSCO, ngo ku buryo ibintu bishobora kuzaba bibi umunsi wari wose muri Goma. Biravugwa ko kandi ngo umubare w'intare za Sarambwe uzwi cyane na buri umwe muri ibi bigo bya MONUSCO, ibigaragaza ko bashobora kuba ngo bari kubiga. Bivugwa ko umubare wa MONUSCO n'igisirikare cya Kongo na FDLR na Wazalendo uruta kure umubare w'intare za Sarambwe zicunze ikibuga cy'indege, ku buryo bishobora kuzateza akaga gakomeye. Watanze amakuru yavuze ko mu minari icungirwamo umutekano ku kibuga cy'indege cya Goma huzuyemo aba MONUSCO, ati ibi byonyine biteje akaga. Niba nta ndege zikigwa ku kibuga cy'indege bacunze biki? Abakara abagambanyi bakomeza gukorana n'ingabo zatsinzwe kugira ngo bateze umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru hano muri Goma, kugira ngo nibura imiryango mpuzamahanga igaragaze ko intare za Sarambwe nazo ntacyo zishoboye. Gusa bikavugwa ko ibi bintu bishobora kuzatuma haturika ikindi kibombe muri Goma. Iki kintu birakekwa ko ngo haba hari kugeragezwa uburyo bwa operasiyo yo kwatakwa kwa Goma bikozwe na Afurika y'Epfo na Kinshasa mu kubohoza ngo abasirikare baba bari muri ibi bice ba Afurika y'Epfo ndetse n'aba FARDC igisirikare cya Kongo. Ku rundi ruhande bikavugwa ko MONUSCO ubu iri gufatwa nk'umugambanyi kuri iyi ngingo, kuko mu gihe yakora ikosi ryo ryose bishobora kuba bibi cyane, kandi ko uruhande rwa MONUSCO ari rwo rushobora kubihomberamo, cyo kimwe n'ahari ibigo bya gisirikare byayo ko bishobora kwangizwa cyane mu gihe bakora mu burakari bw'intare za Sarambwe, nk'uko amakuru ingenzi ava muri Goma akomeza kubivuga. Reka mbashimire, reka mbifurize ikaze ku zindi page zikomeye, ariko hari amakuru y'ubutasi ntagenda ntababwiye avuga ko leta ya Kinshasa n'iy'u Burundi n'iya Chad baba bahererekanyije amakuru y'ubutasi yaho ibikorwa by'uko babohora umujyi wa Uvira byakorwa mu buryo bwihuse hakoreshejwe drone, indege z'intambara n'abakomando bake barwanira ku butaka. Uraza kumva amakuru ari imbere mu nkuru turi kubegeranyiriza bigenanye n'aho amasoko y'amakuru akomeje gutangaza ibintu bikomeye kuri iyi ngingo. Ni byinshi cyane bikomeye, ndabashimiye, bahaye ikaze ku zindi ngingo ziza gukurikiraho. Asantene sana.
niko kuri twinjiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwabyumvise ko twinjiye ku mirongo y'imbere ku rugamba bigendanye n'amakuru akomakomeye atangiye gutangazwa muri iki gitondo. Reka mbabwire ko dufite inkuru zirimo amoko abiri. Ni inkuru zo ku mirongo y'imbere y'urugamba yaba muri Lubero ndetse na Uvira, Minembwe n'ibindi bice birimo kuberamo isibanuro rikomeye ry'imirwano ndetse no mu cyerekezo kigana Walikale centre nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Buretse ibyo turaza kurambura page z'ubutasi bwimbitse aho bivugwa ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Faci Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba yohereje izindi ntumwa zo guhura na bamwe mu bantu baba bavuga rikijyana mu bigendanye n'igurwa ry'intwaro mu gihugu cy'Uburusiya kugira ngo harebwe uburyo ashobora kubona umusada w'intwaro ziremereye cyane. Ni mu mugambi ukomeje gucurwa hagati y'ibihugu bitatu, Afurika y'Epfo, ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubw'Ubujumbura kuko ataka MAA23 intare za Salambwe nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Turaza kwibanda ku nkuru zifite umuryo w'ubutasi bigendanye n'amakuru atangiye kubomoka asohoka aho ari akumvikana mu binyamakuru bikomeye cyane. Ariko kandi mbere yuko rwose turambura izo page zose zikomeye, reka mbanze mbabwire ko hari amakuru atugezeho muri iki gitondo ku mirongo y'imbere ku rugamba ava neza Minembwe, atubwira ko Minembwe yose ibice byayo by'ingenzi byose byamaze kugwa mu biganza by'abasore batwirwaneho. ni nyuma yo gufata ibice ku munsi w'ejo byari bifite icyo bivuze ku kwirukana mu birindo bikomeye ingabo za leta ya Kongo FARDC, FDLR n'izindi nyeshyamba zigamije ubwicanyi bw'abanyamurenge muri aka gace k'imisozi miremire ya Minembwe. Amakuru ingenzi atugeraho muri iki gitondo ateye atya: nyuma yuko twirwaneho ikoze ibyo bitendo muri Minembwe, ubu nayo biri kuvuga ko iri kwerekeza mu cyerekezo kigana Uvira, isatira inkuta z'intare za Salambwe zamaze kubakwa mu buryo bwo kugira ngo babuze uguhumeka uko ariko kose ku musada ushobora kwinjira muri Uvira ubaturutse mu bitugu mu gihe baba bamaze kwinjiramo. Amwe mu makuru ingenzi aravuga ko mu gihe biraza kwemezwa ko aba bamaze guhura abasore batwirwaneho barava mu mugambi wo kuvuga ko ari autodefense civile, ahubwo bakaba binjiye mu ntambara ifunguye nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Ibi bigahita bihura nuko ku munsi w'ejo bivugwa ko hari intumwa zirimo abakomanda b'intare za Salambwe zari zitwaye umusada w'ibikoresho bishobora gufasha kutaraswa ngo uhite upfa, birimo amaveste ariya arinda ko bashobora kukurasa mu buryo bworoshye mu gatuza. Bikavugwa ko uyu musada ukuwe mu bikoresho byafashwe byari mu bubiko bw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bikavugwa ko ibi bigiye gukomeza noneho intambara ndetse no gutanga agasopo ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Andi makuru y'ingenzi atugezeho neza mbere yuko twinjira ku nkuru zikakaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, aravuga ko abasore batwirwaneho bashaka gukomeza kugera mu kirenge cy'uwabanjirije uherutse kwicwa aguye mu gitero cya drone ariwe General Makanika nk'uko amakuru y'ingenzi y'abari muri twirwaneho akomeza kubivuga. Nayo ikaze rero ku mirongo y'imbere y'urugamba. Isa 11:08 muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo imirwano ikarishye yongeye kubura mu gice cy'ikibaya cya Ruzizi. Amakuru aturukayo agira ati: abarundi bafite ibintu bibiri bashaka. Ntabwo bashaka kugira ngo habe ugutekana gusesuye muri iki kibaya kuko bishobora kuzagorana nanone kongera kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe umupaka waba wamaze kwinjirwa n'intare za Salambwe. Bikavugwa ko hari gushakwa uburyo ahubwo hajya haboneka umusada werekeza muri iki kibaya ku buryo bworoshye ndetse ntiwitambikwe n'intare za Salambwe mu gihe zaba ziri kugenzura umupaka wa Kavimvira. Amakuru ingenzi akavuga ko bari gukora igisa n'inkuta zishobora n'ubundi kubinjiza imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ayo mayeri igisirikare cy'u Burundi gishaka gukora bikavugwa ko akomeje kwitambikwa n'ubundi n'igisirikare cy'intare za Salambwe, aho nacyo kirimo kiragenda gikoresha intwaro ziremereye cyane. Amakuru ingenzi yagize ati: mu gitondo cya kare igisirikare cy'u Burundi cyashatse kwavansa ngo gisubize inyuma intare za Salambwe, ariko basanga bidashoboka. Bivugwa ko hakoreshejwe intwaro ziremereye cyane n'igisirikare cy'u Burundi, ariko ko icy'ingenzi gikomeye intare za Salambwe zashyize imbere ari ugukoresha nabo ibitero bya drone. Bikavugwa ko hari gukoreshwa drone zafatiwe mu bubiko bw'intwaro
Igoma ndetse no mu bindi bice aho bagiye batsimbura igisirikare cya leta FARDC, bikavugwa ko ibitero bya drone ari byo byatangiye gukura mu nzira ab'ingenzi mu gisirikare cy'u Burundi muri iki